Afrika ikintu ikwiye kubimenya ibitwaro ibyo bita kirimbuzi muri ntabwo ari kirimbuzi ni intwaro z'ubwirinzi zo ni ngombwa zihari nta intambara yaba ko ziri ntawatera nizo zikorwa handi zikorwa na Iraniyo bivuye muri Afrika yazikora zare panafricanisme ugusidira yirwanya kubera iki aba panafricanistes bose ntibabishe se none se iyo bajya kwica bakwame Nkuruma basankara muri Namibia bishe abantu 80% ba population ya Namibia bose barabisha Abadage udusigaye badukura mu gihugu badushyira muri desert do Kalahari kugira ngo bicwe n'inyota ariko hari amapwedo ahari barayaroga abantu bangwe mazi bagapfa iyo genocide abo bantu bapfaga kubera atari abazungu si ikibazo n'abanyafrika barumva bayivuga. Ndakusuhuje wo kurikiye Ukwezi TV by'umwihariko abasanzwe bakurikira ibiganiro byacu dukorana na Dr. Rusa bagirishya ni nawe dufite uyu munsi tugiye kuganira. Hari abakunzi bacu bagenda batwereka ibintu bifuza ko twasaganiraho. Hari umucuti wanjye w'umupadiri muri Saint Paul hari abantu badukurikira cyane bakunda ibiganiro byacu yifuje yuko twasaganira mbere yuko tuvuga panafricanisme mbere yuko tuvuga gukundana nk'abanyafrika gushyira hamwe nk'abanyafrika hani wacu ho kugira ngo tubane neza tubeho neza ngira ngo arashaka kuvuga nk'ibyo gushyira hamwe nk'abene gihugu nationalisme byo birasaba iki Dr. Mwanya no wawe. Murakoze cyane. Ibyo twarabivuze kuva kera kuva gitangura tuvuga panafricanisme ikintu bisaba si ikintu kigoye ikintu bisaba n'ubuvandimwe no gukundana nk'abavandimwe. Umupanafricaniste agomba kubona umunyafrika nk'umuvandimwe we akamukunda nk'umuvandimwe we nta difference. Nationalism avuga ni ugukunda abantu bawe ugukunda abaturage bawe ukababona nk'abavandimwe. Noneho umunationaliste rero iyo amaze gukunda abavandimwe we nk'ubu ari igihugu cya Afrika akunze abanyafrika be bituma ashaka no gukunda nago mu kindi gihugu kose n'abanyafrika naho mu kindi gihugu baturanye akashaka kubakunda gutyo rimwe na rimwe akagira ikibazo cyabo badatekereza kimwe akitwa ngo ni dictateur cyanye aranduranya ariko petit à petit hakabantu bamwumva babona ukuntu afasha abaturage be nabo bakumva bafatwa gutyo. Nta kindi bisaba panafricanisme niyo nationalism ukunda abaturage bawe. Ikibazo cya nationalism nuko ukunda abaturage bawe ukabona bamerewe neza wabona igihugu muturanye bo batitaye ku baturage babo ukagira tendance yo kubakunda kuko nabo nabawe wabita bawe noneho uriya muntu umva akumva ko umugiriye mu bantu sisa nicyo kibazo. Birasaba rero yuko ibihugu byinshi bya Afrika byakunda bene igihugu babo cyo bagashyira hamwe iyo niyo mipaka yavamo niba nkunda abantu tugatandukanywa n'umupaka umupaka mureka kuha agaciro kuko urabona abantu bakurya umupaka baramerewe nabe barabura ibintu biri wanje kwira umupaka kubera abantu abayobozi banyu badashaka badafite urukundo nk'urwo badafite urukundo abaturage babo nk'urwo twe dufite. Rero rimwe na rimwe umupaka abaturage bageraho bakiribuda umupaka ukavamo gutyo igihugu asanga kibaye kimwe. Ariko simundi birashoboka yuko icyo nyine twita panafricanisme yashoboka mu gihe mu gihugu imbere harimo utuntu tw'amacakubiri bwabo mu gihugu mwakashyira hamwe nk'abanyafrika gute kandi wenda usanga hari ibintu byo gushyira hamwe nk'abene gihugu hakirimo ikibazo. Hari ikintu mwibeshye abene gihugu nta n'imwe bagira ikibazo kiba cyavuye mu bayobozi babo. Abaturage murabarenganya nta na rimwe abaturage bagira ikosa rikorwa n'abayobozi kubera ntabwo abaturage bashobora kubona imyaka n'imyaka wari wabona se abaturage bapfa gutemana bitavuye ku buyobozi ibyo ntabwo bishoboka. Icyo tuvuga umuntu nationaliste ari umuyobozi abaturage ntabwo bagira utwuri kuravuga ntitwahaba ariko noneho niba abayobozi bagize abo bashyira imbere gusumba abandi kubera inyungu runaka kubera sinamenye uko mbivuga ukavuga uti dore abandi bo tuvuka hamwe abandi bo ibyo nibyo byica
bafite abaturage ariko ubundi abaturage nta na rimwe abaturage bica igihugu nta na rimwe. Reka tujya ku byo abantu benshi bakunze kwita nationalisme. Perezida Vladimir Putin aravuga ati Uburusiya buri imbere igihugu kigomba kuba igihangange. Perezida Joe Biden ati Amerika ni igihugu cya mbere ku isi cy'igihangange mwese mu cyubahe mu gitinye. Jinping ati Ubushinwa mbere na mbere Ubushinwa n'izindi ngero nyinshi zitandukanye. Ubwongereza buti twe turihariye tuve no muri Union Européenne twebwe twirebera ubukungu bwacu ntabyo tubona twungukira muri Union Européenne. Iyo si nationalisme ko abantu bayanga. Nationalisme ntabwo umuntu wayikunda kubera iki bayanga. Umuntu yanga ikintu cyatuma ugira imbaraga kuko bakeneye ku exploiter. Niyo panafricanisme uzarebe panafricanisme ugusidira yirwanya kubera iki. Aba panafricaniste bose ntibabishe se none se iyo bajya kwica Bakwame Nkrumah ba Sankara. Umuntu wanga nationalisme nutagukunda kuko nationalisme ukunda abaturage bawe. Umuntu yanga nuko ntabwo akunda abaturage akufiteho inyungu zindi. Putin ni umunationaliste arakunda Uburusiya. Biden arakunda Amerika ni ibintu bisanzwe rwose. Jinping akunda Abashinwa ni ibintu bisanzwe. Abongereza bo ntubarebereho cyane ntukirwa unabavuga kuko bo bari sibo n'Abanyamerika. Hariya iriya Brexit ntabwo ari Abongereza n'Abanyamerika. Abanyamerika basa naho bagira batinya ubumwe bw'i Burayi, batinya Union Européenne, bagashaka ntikomere kuko kuva kera Ubwongereza butajya muri Union Monétaire kwari uko Abanyamerika bavuga ati euro nikomera izakuraho dolari. Kandi dolari Abanyamerika bashaka ibe monnaie de référence kuva kera nyirango urabizi. Muri iki gihe bafite n'ikibazo kubera uzumva ijambo petrodolari ntizasubira kuvugwa. Ubu bavuga petro yuan. Abanyamerika bagiye binginga Arabie Saoudite kuko ni abariye babo bati abantu bagura petroli bose mujye mubafagitira muri dolari. Niho petrodolari byavuye. Ubu ngubu Amerika si igura petroli nyinshi kuko bifitiye ni yabo. Ubushinwa nibwo kugura petroli nyinshi mu isi. Arabie Saoudite ntabwo ari kureka isoko ry'Abashinwa. Bagira petroli yuan. Petrodolari ntabwo rikivugwa. Idolari monnaie de référence rigeze kuri 60% yavuye kuri 95%. Rero Ubwongereza rimwe na rimwe ntukabujyane muri contexte Rusa general y'ibindi bihugu. Busa naho ari Amerika. Kutazana Israel muri geopolitique. Ariko umuntu yakwibaza ngo ni gute koloni anglaise cyangwa se abakoloni b'Abongereza. Noneho Abongereza nibo bakolonije Amerika. Hanyuma bigahindukira Amerika ikaba ari yo iyobora Ubwongereza. Rega iriya koloni ntabwo yegeranya wayita koloni nk'izi zacu. Ni nka kuriya kwa Afrika du Sud. Abongereza bari muri Amerika. Ari Abongereza, ari Abarwayome, ari Abongereza nyine ari ubwami bafashe Amerika nka koloni nk'igihugu cyabo. Donc nukuvuga ko Amerika n'uyu munsi umwami kaza ari Elizabeth. Noneho bigumura ku bwami bw'Abongereza bati turashaka independence ati nishaka gutegekwa namwe nuko byagenze kugira ngo n'ikindi. Ntabwo ariko se mu byukuri puissance anglaise ubwami bw'Abongereza ndetse n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika tugereranyije dependance irimo hagati y'ibyo bihugu kuko nzi ko nk'ibitwaro bya kirimbuzi Abongereza bafite ngera Abongereza bari mu bantu bafite ibitwaro bya kirimbuzi badafitiye amakode afitwe na Amerika na OTAN. Yego aho ni hose ni Amerika. Ariko byumvikana ko uhita wumva Ubwongereza buri munsi ugereranyije na Amerika. Buri munsi kubera Amerika yine imaze ku ibihugu 50 byishyize hamwe. Amerika ifite resources naturelles nyinshi gusumba Ubwongereza. Yagize ekonomi yarazamutse cyane. Noneho bagira n'imbaraga zo ku-exploit ibindi bihugu. Kubafashe za Mexique bakoloniza Amerika yo hepfo
ibihugu bifite richesse nyinshi cyane gusumba Ubwongereza bazamura ekonomi yabo, ariko ubundi ni bamwe neza neza, ku buryo bamaze kubona iriya bombe atomike bakumva Uburusiya bwayibonye, batangiye kugira ubwoba ati reka duhe abariye bacu. Igihugu bakurikijeho bahaye ubwa kabiri n'Ubwongereza muri 1952 nibwo bemereye gukora bombe atomike. Ubwongereza burangije bahawe n'Ubufaransa, ariko ntugire ngo babihaga kubera kubikunda komutera, kuko bashaka kuba puissance mondiale, bagira ngo bagire imbaraga, kuko buri gihe batinyaga Uburusiya, bari bazi ko badashobora kurusha imbaraga Uburusiya, bareke tugire imbaraga dushobore gukonterekara Uburusiya. Nuko nawe bashaka gukora expandinga mu bice bitandukanye bya OTAN. Nuko n'Ubufaransa babuhaye intuza, nuko n'Ubudage babwemereye busubira mu gisirikare. Ni ugutinya Uburusiya, kuko Amerika yabonaga itahangara Uburusiya yonyine. Kuva kera batinya Uburusiya, kuva kuri Stalin batinyaga Uburusiya. N'uyu munsi nta kindi gihugu batinya ku isi uretse Uburusiya. Uretse ko rimwe na rimwe bibeshya bashatse batinya na China. Umuntu rero akibaza ngo ya panafricanisme twavugaga twebwe tugeze aho dukunda Afrika, ntitwazamera nkaho natwe dukoza agatsiko nka kamwe twavuga ngo ka OTAN ka Burusiya bumva bashaka dominance, kuko Afrika igize imbaraga, abanyafrika bakagira imbaraga, panafricanisme ikaganza. Twe ntabwo twazagira, twaba tugiye kumera nkabo, kwanga ikiremwa muntu cyangwa se abatameze nkatwe, natwe bikazatubaho nkuko nabo bimeze. Hari n'abantu bajya bambwira bati Dr. Rusa ngo yanga abazungu. Ibyo bintu biriya bintu ntabwo biri muri natire y'Abanyafrika. Abanyafrika ni nacyo gituma ubona twagize ibyago bimeze gutya. Ntabwo Abanyafrika muri natire yabo kuva kera bigeze banga umuntu w'ahandi. Nta munsi n'umwe, nicyo kintu Afrika yihariye utabona mu zindi kontina. Noneho nuko Abanyafrika bagira kubera uko kuntu badateye, bafite umutima mwiza mu by'ukuri Abanyafrika, uretse kononwa n'abahandi. Bariya abazungu kuva kera muri histoire ikwereka yuko batigeze n'umunsi n'umwe batekereza kuguma iwabo ngo bakore iby'iwabo badateye ahandi. Kubera wirebye ukuntu binjiye muri Afrika, ukuntu binjiye muri Aziya, baje bica. None se reka nguhe urugero nka muri Centrafrique mu 1789 bateye Abazuru yari yo ikomeye cyane, bararwanye baranabanisha n'Abongereza, ariko umwami w'Abazuru bavuga ngo ari dangereux, ngo kuko ngo ari dangereux, ngo kuko ngo arabuza abakoloni kwinjira iwabo, ngo ni dictateur, ngo ni expansionniste, ngo donc ariko barita Putin, niko bitaga umwami w'Abazuru. Kubera ababuza kwica abantu be. Ariko none se wigeze wumva igihugu cyo muri Afrika kivi iwabo kikajya gutera ahandi? So kubera puissance babaga badafite. Se babarushaga gute? Kandi nkubwira ko Abongereza batsinzwe muri Azani, nuko nanjye yise South Africa nkabo, ntabwo ariko yitwa, ni Azani. Batsinzwe muri Azani, baninda kuzana ibindi bihugu kubatabara. Ntabwo ari Abongereza batsinze Abazuru bonyine. Iyo Abongereza batsinze Abazuru bonyine, none se uriya munevi wa Napoleon yari kwagwa gute? Umuhungu wa Napoleon yari kwagwa gute? Bazanye abandi bazungu kubafasha. Rero ntabwo Abanyafrika babuze imbaraga, ariko ntibari bakeneye kubatera. None se Carthage ntibarabira, bazo Carthage barabara muri Tunisia. Bamaze imyaka 10 barwana Empire Romain. General Hannibal yaragiye muri Italy, nuko yatsinzwe n'urubura, anyereye ku rubura. N'inzovu ze yarwanishaga inzovu zirapfa, ariko yateraga kubera Empire Romain yashaka gusenya Carthage. Yashoboye Empire Romain yashaka kwinjira muri Afrika ngo ikolonize, ihura n'abakarithaginois bagira imbaraga barezita imyaka 10 yose. Turebye ku ikintu cya nationalisme tukareba wenda n'uburyo panafricanisme yagutse cyangwa se Abanyafrika bashyize hamwe kurutaho, nareba nka kiriya kintu cyabaye muri Pologne na Ukraine ku mupaka,
abantu bambuka bava muri Ukraine bahunga bajya muri Pologne bavugaga bati abangaba bo mubareke batambuke mu bambutse vuba aba ntago ari nka za mpunzi z'abirabura abantu murabona bafite uruhu rwiza nk'urwacu n'ibindi nk'ibyo ngibyo uko nguko abanyabare barabikunda ko bakumva ko ari ugushyira hamwe kwabo gushyira hamwe kwa Afrika kwabo kumeze gute kutarimo iryo vangura cyangwa se kutarimo uko gufata abandi bantu nk'ahatari abantu Abanyafrika mu mico yabo ibyo ntabyo ntibabamo. Abanyafrika bakunda abantu ikintu bita hospitality nta handi kiri nko muri Afrika. Bari abantu igituma wumva basuzugura Abanyafrika nuko just tutari hamwe, tugiye hamwe, dufite ubukungu buhagije, dufite ubukire buhagije, ntabwo basubira kutuvuga kuriye. Kandi uretse imyitwarire bagize bigatuma Abanyafrika batangiye kugira méfiance, batangiye kubikanga, ariko ubundi mbere hose ntabwo Abanyafrika bakwanga abandi abantu bo mahanga abandi. Ariko muri ibi byahinduka, generation z'uyu munsi zibona ibintu bakora, bamaze kumenya bareba Occident ukuntu bameze, ko nta rukundo bagufitiye na rumwe uretse inyungu. Bihashoboka yuko generation z'ubungubu zafata amafiance, zafata amezure yo kutarabareka ngo binjire nkuko binjiraga. Turebye no kubyo twaganiriye bushitse bigendanye n'uburyo ibihugu byashyiriweho pressure ngo Amerika gashyiraho pressure ngo mugomba kwemeza yuko mwamaganye ibyo kwifata ntibirimo kuvuga ngo mwamaganye ibitero byo muri Ukraine. Muri make n'indi myanzuro abantu muri Occident bashaka gufatira ibihugu bya Afrika. Usanga ibihugu bitagifatirwa imyanzuro, bitakivugirwamo ku isi ari ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi. Ikintu cyose North Korea yakora ntacyo Amerika yavuga. Ikintu cyose Iran yakora ntacyo Amerika yavuga. Iravuga ariko bikanagera mu magambo. Ibyo Ubushinwa bukora Amerika iravuga bikanagera mu magambo. Nabiriya bihugu byose niba ari Amerika irakangana ku Burusiya ikavuga amagambo akomeye ku Burusiya na Burusiya bikabuko, ariko nta gihugu gitinyuka gutera ikindi kubera ibitwaro bya kirimbuzi. Afrika nayo ikeneye ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo iyo panafricanisme yabo no kutavogerwa izabigereho, kuko icyo Afrika yakora cyose uyu ngubu no kuvuga ngo igihambaye twavuga no kuvanga Amerika nizadukora Uburusiya burahari, ariko Uburusiya ni ikindi gihugu kiri kure. Ejo nta wamenye ejo nejo bundi ko ubuyobozi bw'Uburusiya buzafata Afrika cyangwa ibihugu bya Afrika. None rero Afrika ikeneye ko izakora innovation ikabona ibitwaro bya kirimbuzi kugira ngo nigifata icyemezo cyayo ibindi bihugu byumve yuko bikwiye kucyubaha ndetse no kutayivogera. Afrika ikintu ikwiye kubimenya, ibitwaro ibyo bita kirimbuzi ubaye nkabo niba bita kirimbuzi iyo bitari iwabo. Nk'ubu ntabwo ari kirimbuzi, ni intwaro z'ubwirinzi, ni arme de dissuasion. Bazita kirimbuzi iyo ziraho zifitwe n'uwo badashaka. Izo ni ngombwa kuko uri dissuasion yoba izo ntwaro wita kirimbuzi, intwaro z'ubwirinzi zihari nta intambara yabaho, kuko aho ziri ntawatera. Kandi kuzikora ni iki? Siranium. Afrika ni ifite nyinshi, nizo zikorwa handi zikorwa na uranium ivuye muri Afrika. Afrika zikora ibyo. Uburusiya n'igituma ariko barurwanya nuko babona bushobora gutuma Afrika igera kuri izo ntwaro uri kuratinya. Nk'uyu munsi Mali n'Ubufaransa bwatangiye kwitinya, bita misile nucléaire. Afrika irashobora kugeraho, birakenewe ahubwo kugira ngo izigire. Iyo Afrika yasubiraga inyuma ikareba abantu bayibwira ngo bayishyikire, ikareba ukuntu atagaciro baha Afrika Occident, aha bariko baravugisha nuko abakeneye muri iyi minsi, ariko nta nimwe baha agaciro. Reka nkwibutse ikiganiro twagiranye mu minsi ishize tuvuga genocide, tuvuga Hitler, genocide yakoze. Genocide y'Abayahudi niyo yabayeho yonyine, habayeho genocide nyinshi, ariko hariho abantu bakwiye gukorerwa genocide bikanibagirana. Ntago urugero mu 1994 umujenerali w'umudage Van Lothar yishe muri Namibia, bishe abantu
80% ba population ya Namibia bose barabisha Abadage. Udusigaye tugiye badukura mu gihugu badushyira muri desert do Kalahari kugira ngo bicwe n'inyota, ariko hari amapwedo ahari barayaroga abantu banywa amazi bagapfa. Iyo genocide abo bantu bapfaga kubera atari abazungu si ikibazo n'Abanyafrika. Warumva bayivuga Ubudage kuri konsiya Abanyafrika bo badakora ibishoboka byose ngo imenyekane, kuko ntekereza nka genocide yo mu Rwanda, genocide yakorewe Abatutsi, iyo u Rwanda nk'igihugu rudahaguruka muri UN n'ahandi hose rugaragaza ko genocide yakorewe Abatutsi yabaye mu Rwanda, ntabwo byari kumenyekana ku isi. So kuki nk'ibyo byabaye muri Namibia Abanyafrika bo ntacyo bakoze kugira ngo bimenyekane? Nguko babwira ati ni mudushyikire, sibyo? Unuba umunyafrika adafite utuntu adafite ijambo agiye kuvuga bashobora kuvuga ati iyo genocide ibyo ngibyo bireke kubivuga, nuvuga ibyo ngibyo ntabwo tuzagufasha ibintu ibi bashaka ugasanga uracecetse. Iyi genocide yo mu Rwanda nayo naho bayemeye ubwira ko baha agaciro nk'iy'Abayahudi. Umva ko wari wumva bavuga abajenosideri b'Abanyarwanda nk'uko bavuga Hitler. Hari Abanyafrika kumenya ibyo ngibyo, hariho abantu gupfa ntacyo bitwaye, hakaba n'abantu gupfa ari ikibazo. Niko Occident imeze. Nk'uyu munsi reka urebe uyu munsi ibintu biraba muri Ukraine, ntahandi biraba, ariko byabaye igitangaza muri Ukraine, ariko kubera atari Amerika yateye icyo nicyo kibazo. Ukraine byabaye nkaho nicyo gihugu cyonyine gitewe gifite autonomy, nicyo gihugu cyonyine habaye violation des droits de l'homme, nicyo gihugu cyonyine cyatewe kitagomba guterwa. Ubundi nta gihugu cyagombye guterwa na kimwe. So ariko bindi bihugu ari Vietnam, ari Afghanistan, ari ibindi byatewe na Amerika, ari Libya, ntabwo byabaye guhohotera abantu, ahubwo cyabaye ikibazo Syria. Ariko ngira ngo byaterwa na propaganda y'Abanyamerika ishingiye ku kubanza gushaka impamvu, kuko urumva nubwo byagiye bigaragara ko babeshyaga, ariko bagiye muri Iraq bavuga ko bagiye intambara muri Iraq ari ibitwaro bya kirimbuzi. Saddam Hussein bamwica bavuga ko afite ibitwaro bya kirimbuzi kandi bo banafite, ariko bagashaka, ngira ngo ahubwo n'ikintu hari kinasekeje, ufite ibitwaro bya kirimbuzi ntibatinyuka kumutera, kuko ngira ngo Amerika ishaka gutera abafite ibitwaro bya kirimbuzi yaba yarateye kuri Korea du Nord, kuri Korea du Nord. No biriya byose noneho, ariko urumva wabonye se bigira urusaku nk'ibyabaye muri Ukraine uyu munsi. Ni ya expansionism y'Abanyamerika bashaka nk'ubu ibintu byo muri Ukraine ni ibintu bimaze imyaka 8. OTAN yari imaze gukikuza Uburusiya. Donc uburyo Uburusiya bwari bufite amarembe 9, ubu bwari busigaranya 2 gusa. Bwari bufite amasuruti 9 igihe cya mbere yo ikiri Union Soviétique. Itani irabukrotira ku buryo bwari busigaranya amasuruti 2 gusa. None se nuko noneho bari bagiye gufata bageze muri Ukraine, hari kubasigaye irembo rimwe rya Crimea. None se ubwo Putin we yaba arwaye mu mutwe? Rimwe na rimwe tujye tumva abantu, simvuga ko umuntu atakwirwanaho, simvuga ko umuntu yatera, ariko umuntu ashobora kwihagara kwirwanaho kuko nawe abona amarisika afite. Reka dusoze ku cyo twavuzeho cyuko Afrika cyangwa se Abanyafrika bashobora kwitwara ibitwaro bya kirimbuzi. Byashoboka bite mu gihe, kuko urumva resources zirahari, ariko twe kwirengagiza ko n'ibindi bintu dusanzwe twohereza ama matière première mu bihugu byo muri Occident cyane bakatugarurira ku giciro kandi cyo hejuru produit fini. Niyo tubasha kwikora telefone, kandi telefone ikorwa muri koruta n'ayo mabuye y'agaciro acukurwa iwacu, kumbwira ngo uranium tuzabyaza umusaruro. Yo hariho n'ikibazo cy'uko ibyo bihugu byo muri Occident biba bicunga bimenye yuko watangiye byakumenasa. Ibyo bintu byakorwa gute, bishoboka gute ka Afrika, ngira ngo na Gaddafi gushaka kwihagarara kwa Afrika biri mu byo yazize? Ibyo bintu byashoboka gute? Byashoboka cyane, ahubwo ubu ni igihe cyiza cyane ko bishoboka. Ese ko Afrika yishyira hamwe
kuko igituma bidashoboka nuko itishyize hamwe nk'ubwo wajya kubikora ugasanga ni n'igindi gihugu cyene wanyu kikureze ariko bamaze kwishyira hamwe gukora bomba atomike ntabwo ari ibintu bigoye gukora telefone biragoye kuyisumbya iri sufi kugira centrale nucléaire ukabona uranium irarishi ni ibintu byoroshye cyane nuko Occident si ifite monopole yo gukora bombe icyo gihe mumaze gushyira hamwe mukopera n'ikindi gihugu kitari inshuti ya Occident kikaba inshuti yanyu kikabafasha naho wabwira Korea du Nord naho wabwira Inde naho wabwira Chine naho wabwira Uburusiya kitagufasha se niki ukakishyura amafaranga ari ikibazo bariya ba Occidentaux nta mbaraga bagifite ku buryo baza bagubwira bakumenaza ngo barakubuza gukora iyo bombe ubuse ko batateye Iran nta mbaraga bagifite ubu Mali ikoze bomba atomike bwayitera se hari abarusiya bari kumwe na Mali bashobora kuyikora nta wabuza ariko ribuka ko ibihugu nka leta zunze ubumwe za Amerika usanga bakubwira ngo hari umunyamabanga wa leta ushinzwe akarere k'uburasirazuba urumva bakagira ngo umuntu ushinzwe akarere k'uburasirazuba so no monitoringa ibikorwa byose ibihugu biri muri ako gace bikora bivuga ngo akenshi ugasanga arayinjirira imitegekere n'ubuyobozi bw'ibyo bihugu ku buryo abazi sinzi ahubwo niba bari abantu bo ko Afrika ibemerera bagakora kugira umuntu ushinzwe imiyoborere y'akarere ka Afrika akaza akaba muri ako karere ari umunyamerika akaba ashinzwe imiyoborere y'akarere ka Afrika y'uburasirazuba oya ibyo ngibyo ntabwo byaba bikiriho Pan-Africanism yanzizwa nuko abantu batabaho nk'ubu muri Libye urazi muri Mali birukanye na ambassadeur w'Ubufaransa nk'abo bantu bashinzwe Mali bava muri Occident ntabakiriho noneho birukanye na France 24 bayifunze abo ibyo bintu babanza kubikuraho ntabwo bikenewe ntabwo Afrika ari ikeneye Ubufaransa ntabwo Mali ari ikeneye Ubufaransa nibwo bukeneye Mali ntabwo Centre Africa ari ikeneye Ubufaransa nibwo bukeneye Centre Africa urabanza ukabakuraho ntabwo ari ngombwa ni wabo no muri Élysée présidence ya France hariho cellule africaine ishinzwe Afrika niyo ikontrola Gabon ni ikontrola bira bihugu 14 ni igenda ireba nibindi na za Nigeria asanga irivangamo uri muri Biafra ishaka gucamo Nigeria kabiri Ubufaransa ibyo rero Pan-Africanism ntishoboka ibyo igihe bikiriho ngira ngo ibyo byose byaterwa na syndrome imwe wigeze kutubwira ituma syndrome tubwiye yo gutuma duhora turi abana ikira gihugu kizantabara kizampa inkunga nihagira untera kira kizandwanirira kumva ko uzabasove n'abandi mu buryo bwose iyo syndrome kuyikirangira ngo nicyo gikomeye nicyo cyabanza n'ubundi kumva ko d'abord umva ko uterwa nande menya ko nta gihugu cya Afrika kigomba gutera ikindi igihe tugitekereza gutyo nta Pan-Africanism ishoboka igihugu cya Afrika ntikigomba gutera ikindi cya Afrika kandi igihe tudateranya hagati yacu nta nundi badutera ni nacyo kibazo gihari bari abantu bafite batinya ubumwe bwa Afrika nuko juste ntabwo basubira kudutera ariko nicyo twagombye guheraho kumva kwikanga igihugu muturanye ni ibyago Afrika ifite nuba twikanga ibihugu dutera none se ko iyo mipaka dushaka kuyikuraho wayikuraho gute wikanga igihugu muturanye ni ikibazo ni ibitekerezo bya Dr. Rusa bagira icyo nawe ushobora kugira ibitekerezo cyangwa se inyunganizo duha ku ngingo twaganiriyeho ujya muri commentaire cyangwa se ukaba wanatubwira icyo twazaganiraho ubutaha reka ngushimire Dr. Rusa nshimire n'abakurikiye ikiganiro mwese mbifurize kugira ibihe byiza